Nemojte se uvrijediti. To je vrlo površno. Propuštate šansu, propuštate priliku da nauđete u nešto što je sklad, što je balans, što je čisto, lijepo, s lakoćom. Uhvatili ste se samo one strane površne koja zna. Da, već sam rekla kakva je. Ali da, doći ću ja do vas. Mada ne zaboravite, probajte ponekad. Znate kako sam već, treći put već kažem, ajmo lijeva na jednu stranu, desna na drugu stranu i hopu, zagrljaj sebe. I da nastavim te kategorizacije zapravo nas, jednostavno nam određuju uloge koje imamo u životu. Ta tematika, zauzimanje uloga u svom životu, zapravo jeste naše ime, naše odijelo i haljina o kojoj sam govorila na samom početku. I te uloge životne zapravo nas po toj kategorizaciji ko smo i šta smo i u kojoj vrsti ljudi zapravo potpadamo, one određuju uloge koje biramo u svom životu, koje uloga kao uloga, postoje uloge gdje dobijamo naravno po rođenju, međutim i one koje biramo samostalno. Tako da o tome i o tom imenu zapravo pozivam vas u svojoj sljedećoj epizodi da onako vrlo ležerno, bar s moje strane, jedva čekam da o tome govorim, o svim tim životnim ulogama koje mi ljudi zapravo imamo u životu. Do tada nadam se da vam se ovo izlaganje i ovaj podsjetnik da zagrlite se toplo i to neka bude jako, neka bude moćno, neka bude toplo čak ako vam treba. Vidite, procijenite sami kakav vam zagrljaj treba i zagrlite jako sebe, ljudi. Ja vas puno pozdravljam i želim vam naravno svako dobro. Balkanfilija je tu upravo katove da podsjećamo na emociju, da se podsjećamo da je razum naravno naš samo jedino instrument, ali da je emocija ta koja, barem u mojim očima, emocija je ta koja pokreće sve. Ćao ljudi, svako dobro.